Genesis chapter 25 verse 26. Emva kwekuphuma kwalomnakabo sandla salona lomunye lolandzelako saphuma sibambe sitsenze sa Esau. Ngako ke bametha kutsi nguJakobe. Isaka abeseneminyaka lengu-60 nabatalwako. Emva kwekuphuma kwalomnakabo sandla salona lomunye lolandzelako saphuma sibambe sitsenze sa Esau. Ngoba silapha nje size sacabanga ukuthi kungendeka kube sibanjwe ngemagama ethu, sibanjwe indlela lesethiwa ngayo. Haleluya. Kuthi unginonhlupheko, indlela lesivele ngayo la emhlabeni ayifani. Haleluya. Noma udelwe ngekwesibongo manje usibona njengesibongo lesinemathundi lesithi inhlanhla, lesisemuva nasemangweni, lesingabalwa nje ngisho emlandweni walelive noma emlandweni walomango. Kodwa namhla mina ngifuna ukuthi lokuthi sengikhona akunenzaba ukuthi my story is different. Bible lithi waphuma abambe sitsenze. My story is different. When your story is different, you must act like somebody lo watiko limuva lakhe. Uthi ke Jakobe noma kunjalo ngifuna kuphuma ngibambe sitsenze ngoba sikhule sathi ukuthi umuntu noma ngibani emandla akhe noma ngabe yakweyisa wambamba sihlakala ucedzile ngaye. Ngoba kwendeka kube namhlambi kwami uyachutha empilweni khona la ubanjwe khona. Satan makakubambe bazalwane la umncane ngakhona mhlambe right now as I'm preaching here ungendeka kube wabanjwa wangatholi nje lithuba lelikahle lemfundo ngenxa yetimo lo wabhekana nato ngenxa yozalo lwakho. Kodwa namhla mina ngidokutshela ukuthi your story is different. Kwakuqala kwendlulile bheka sekuvele lokusha. You need ukuguquka even into your mind. Bible lithi makube kuthi ingqondo tentintshintshwe yenziwe ibe yisha ingqondo yenu. Uyabe suyathi ukuthi okay noma ngakhula disadvantaged kodwa kukhona lengisengakwenda. Bible lithi asamoshe tonke tinto Jakobe na Esau asengenalutho. Wase uyahamba Jakobe, I want this man longazange athi emaphutha ngwendile but sengwendile emaphutha sengiyesaba kubhekana nebantu sengiyesaba kubhekana nesimo sengidawubhata. iBhayibheli lami lithi Jakobe wathi noma kunjalo I will continue with my life. Ngamane ngemshiye Esau ekhaya but I will continue with my life. Chapter 28 Genesis verse 16. Jakobe waphaphama ebuthongweni wathi kanti simakathe ukulendzawo bengingakwati ke lokho. May God the Almighty, the Father who is in heaven, avusela abanenge ebuthongweni. Yebazalwane kanenge sita kulendzawo kanenge sithandaza kanenge sakhe ma-altar noma nangibuka limuva lami Nkosi ngiyabhetha ngilapha nje la ngabe ngakhe khona mhlambe ngabaleka mhlambe ngandliwa indzawo mhlambe ngavukelwa bomakhelwane
mhlambe ngavukelwa ngumndeni, mhlambe ngaliwa ngummango. But your story is different when it comes to God. Praise God. Mawufika kuJehova and understanding ukuthi indzaba yakho yehlukiswa ukuthi once you understand wavuka ebuthongweni wathi ayikhona, my story is so different. Mina nginesitolo nalabanye banesitolo. Listen here, church. La mhlabeni la Jimbili into engidatiko. Ngeke kube nesitolo noma ube nebhizinisi ungayiqinisi. Leyo business leyo kuba kasitolo siyanzinza. It's either wethemba uNkulunkulu noma ube nalamanye amathemba mawufuna kuphumelela, ngoba la mhlabeni la kufuna kube nento yakho. It's either God or the gods. Mina ngifuna ukuphaphamisa ebuthongweni and understand ukuthi the presence of the Lord is around you. No matter bangakubita ukuthi lona safundzana yangathi waba nenhlanhla, it is not by lucky, but it is about a new dimension. Kufuna wemukele into kaNkulunkulu ngalenye indlela. Mawufika endlini yaNkulunkulu ungadlali. The Bible lithi when Jacob understood, wavuka la ebuthongweni wathi ayikhona. The Lord is around this place. The presence of the Lord is around this place. Uthi Jacob, I'm not leaving my duty because already I've prepared. Lithi walungisa umzaca wase ukhuluma namalume wakhe, ngizothi mina namhle mina yabazalwane tehlukanise tonke leBhayibheli lithi wathi Jacob emalume ngicela wehlukanise konke lokucabanga ukuthi kutaba ifavor yaloko lengifuna ukudemonstrate.